ambillah harta dunia ni tuan-tuan. Jadilah orang paling kaya dalam dunia pun tak apa. Tapi jangan simpan dalam hati. Yang salahnya bila kaya, harta, wang, awak letakkan dalam hati awak, Allah awak letak ke tepi. Yang letak dalam hati itu harta. Kita nak tak jadi kaya, buruk ke jadi kaya, bodoh ke jadi kaya, doa. Abdul Rahman bin Auf kaya, Utsman ibnu Affan kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya, Khabbab kaya. Berapa banyak sahabat Nabi kaya? Nabi Sulaiman lagi, bapa segala kekayaan letak pada Nabi Sulaiman. Apa masalah? Tetapi jadilah orang kaya yang kayanya tidak disimpan di dalam hati. Hartanya tidak diletak di dalam hati. Di dalam hati itu ada apa? Di dalam hati hanya ada Allah. Tak salah niaga sejam 10,000, 5 jam 50,000, lantak dia rezeki dia. Tapi janganlah simpan dalam hati. Jangan jadi kedekut.